Перший гост вечора у Руським культурним центре був наш найвизначніший теоретичар літератури і літературний уметник академік Julian Tamaš. На тим вечору академікові окрем же указана честь, повінчований і його 70-й родзенний день. Ďakujem, že ste sa zdogádali i mojich 70 rokov, bo do 60, dok som na to odlučoval viezaný za cudzí sudby, me častejšie povolovali, veď ušli veľa chorota s predpostavkou, že nepožijem dlho. Dávali mi 2 roky, ja žijem 10. I bol som živý pochovaný, ak ja to hovorím. A teraz to doživujem pokus, jak od zdohadovanie, že čas, že by sa i ohlašeli dzvony. Znači, ja ďakujem na vinčovanky za rodzený deň. Nazdávam sa, že nie ostatní, bo ešte všem mám nedokončené knižky. A počas choroty, jak darunok, ozda som idem zaslúžil, napísal som i objavil 7 knižky. Зві до вечору у Руським культурним центрі годниця опатрить у телевізійним магазину, а ширшу приповедку о академіковій творчості і живоце годниця опатрить у одній з найходzacích емісіях «Добрий вечір, Войводино».